米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。欧米萨布纳莱多迪任阿达邦，至甘卑微的主。萨利嘎嘎马波隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以腓立比萨卡图萨阿兹方萨卡法鲁阿图西尔苏阿萨。Sapuneran ningda ko falujur, tangasa i nikapatay ningda i jujika ko nipihakalong ningda to nafalujuan no kawas saan。腓立比书第2章第8节说，他自甘卑微，顺服至死，且死在十字架上。Salikakaw o misapuneray to tireng ko tabang ji Yesus Kristo。Ami urung to raraw no ita a mapacek i jojika. Sa ay ko mi palataram anay ji Yesus Kristo to tireng ningda. Ami safa ititaanan, ami palata to mimingay ami kumi, ami paurip ititaanan. O kinafalahay jingda to urip, ami patarahkal to nika suulin at sa ay kafalis no ulah ningda ititaanan。主耶稣基督自甘卑微，担起我们的过犯，被钉在十字架上。他并不是高举自己，藐视我们，略施小惠来拯救我们，而是以牺牲自己的方式来表示他对我们有信实不变的爱。米德伦给他，我们同心祷告。大邦奥，ucuran iso ko dengan awawa ji Yesus Kristo。Ami sapuner tu tireng a kinafalah tu urip, ami paurip i tamianan, ikansya kami i tiswanan. Mafana kami, tunika saay ka tatulong kami, ami layap tu nini a mikumi numiso. Saka dengan o soalinay ku falujut niam, ami tier i tiswanan, ami patsao tu taramaan nay a ulah numiso. Jua。你赐下独生子耶稣基督，以卑微的方式牺牲生命来拯救我们。我们向你献上感谢。我们知道自己不配领受你的恩典，因此我们唯有衷心信靠你，来回应你的慈爱。Pakai ni i taramaan nay ang nganganutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kisu。愿上帝祝福你，平安。